las. Nyo. Hingga nasi sisale. Kadi mo lebu ka. Menyokah kan tulis berarti uronyo berarti dia menerima body. Sode body. Yang baik apa nan las. Jadi nyo putra yang kakak tulis. Ini yang orang dia. Lah, tham nam tham. Kita pegawai kah bengkel orang yang pak tulis kah maju jaya dah. Hukum Madura. Lo ada di nom nyo kakak cek kat tulis ai dia pun macet. Wa pre mo be ko cek tok pe. Okey sekarang ka kalau kape tu. Kak anggap lu juga ko ka. Kali ku pegah bagi cik, pek kat tulis lah tom ka pegah dana sama lah tom ngelung go. Pek ka pubrok nan lung. Anjir apa lah. Body dia je. Pek ka pubrok lah. Haji kat tulis long ka ulah kau. Kau pek tu ah. Kan betul yang ngomong dia. Bicara sikit pening kan kita bicara sikit. Menerima body sana yang baik pakai lah yang hak mendalung lo hendak dia mele buat buka urusan lagi tak buka urusan nikah orang Lo pada ni kalau sudah lo hendak pergi batin kontrol kan betul lom thay lah nak tulis lah anjir ti ye lang baik kat tulis lah hatom lah body apa tapi benar bukan lah kena lah po kalah body. Nyampe. Ni hanjut lah kayo. Iban hanjut. Tak boleh. Kan, lanjut lu pegak. Lanjut aku pegah 3 keluarga bapak kecil kalau aku pegah. Aku pegah lo. Kalau dah le. Pegak di mana ngala. Bapak kecil kalau aku pegah. Aku pegah lo. Betul. Ibu muka madurang. Okey, pegah. Alin bang galak kena. Alih anak kau. Yang sewa lah lo.